Amazonka Stanija Dobrević spremna je da ponovo šokira gledaoce Ekskluziva. Prošli put nije toliko ispadalo, Ekskluziv je problem. Jedva sam izdržala bez Ekskluziva. Za početak je pokazala auditorijumu više nego što smo se nadali, ali to što smo videli bradavicu nije nam garantovalo da ćemo dobiti kadrove njene gole zadnjice. Liza je osigurana u Americi. Starleta nam je otkrila i kakve posljedice je učešće u Survivoru ostavilo na njenom telu. Al patos, la persecución maniacal del sexo se vuelve arte. Bilo je posljedica, imala sam opekotine visokog stepena na licu, ali hvala Bogu sve je zaraslo. Gde je taj mladež bio? Mladež je bio na leđima, ali više ga i nema, zaraslo je. A saznaćete i kome ga je skinuo, gledajte Survivor. Ovo je ujedno posljednje Stanijino pojavljivanje sa starim silikonima, jer sutra ide na operaciju da stavi nove koje će biti iste veličine. Uvek dajem dosta para, znači što se tiče zdravlja, tako i za silikone, ali menjam ih, došlo je vreme za remont i menjam ih, a ove ću da vratim bivšim dečkom. Zanimalo nas je i da li su Starleti bila neophodna seksualna pomagala dok je snimala Survivor. Ne, srećo jedna, odakle ti to? Pusti stari izviv, ja se toga ne sjećam. Ne, srećo jedna. Lisice, bičovanje, vezivanje očiju, može. Volim da mučim, jako volim da mučim, jako volim da mučim. Kome je ljudi u onoj prljavštini na ostrvu do vođenja ljubavi, znači toga neće to ni da komentarišem. Zanimalo nas je i gde je sakrila modrice, budući da mediji pišu kako se u Survivoru tukla sa Makedonkom Aleksandrom Nakovom, koju je sinoć grlila pred našim kamerama. Modrice su na skrivenom mestu. Ispod šminke. Vidite sve što ste snimili.